Söz başlasak bolu. Ana geliniz sana. Doyum arık olsun bir tuğanlar gelinizler. Rahmat. Hoş geldiniz sizler, hurmatlı konuklar. Şunca oturup konular çıkıp ketişini kalayız. Rahmat, şu biz Nursultan'dan bu özü yapmış yigit. Bu Nursultan bilen sevtanabız. Uşul algan gelimiz maqtul olsun, gelecekleri keng olsun, paydavalları bekem olsun. Uşul жауапкершілікті алып отырады Нұрсұлтан. Мен ішінен бұл тұрмышты алып кетеріне бақыттылы болуға, шу атам менен апама дағы рахмат, үшінші ауызды бағы өстіріп, бүгін Нұрсұлтанды үйлену тойында отырабыз. Атам менен апамды құттықтаймын. Бұлар азыр аға сүйініп отырса керек. Біз қанша үндемелі аталар жақсы жерде ұқтайырақ болса керек, ұшы тойды өткізіп алды. Барыңыздар, ұшы анша-мұнша кемшіліктер болса кешірім сұраймыз. Ұшынша біздің қуанышымызды бөліп келіп отырып бергеніңіздерге чоң рахмат. Барымыз Нұрсұлтанды поддержка алабыз. Бұлардың тұрмышы жақсы болады деп ішінен. Главный бақыттылы болсын, ең негізгісі бұлардың тұрмышы жақсы болсын деп тілейміз. Тағы бір туғандардан бар ма? Қада келіңіз. Ассалаумағалейкум, тойдың қатысушылары, Нұрсұлтан Азиза, сіздерге сендердің сол ұзын өмір қалаймыз, бақыттылы болуға жауабын. Ekonominin Allah'tan olmak üzere Nursultan benim taşıyla aynı bizim krasavcı şöyle krasavcılar stavatlı ve baklı olsun. Sonra şirketten gelen budalar, linkçilik budalar olaylı sizlere de çok rahat düşeceğiz. Gelip ona profet atarsa Sultançı krasavcı baklı oluyor sözümüz var. Kaçan zamanı көргөгүлөр дайыма кол кармашып бактылуу өмүр сүргүлө көп балалуу болгула ушул Азиза апам менен атама келин эмес кыздар кызмат кылган келиндерден болот деп ишенем. Биздин апамдын атамдын келиндери баары эле жакшы, башкы көчкө ага кетсе аяты көчтө эле ошол жака барат дейт. Мен ишенем ушу Азиза дагы ушул башка кыздарындай кызмат кылган келин болот деп эсептейм. Баарыңыздарга ушундай жакшы күндөр насип кылсын Кудайым. Дайыма тойдон өксүү болгонуңуздар, жакшылыктардын үстүндө жүрүңүздөр, анын дасторконуңуздан нан үзүлбөсүн. Баарыңыздарга рахмат. Бактылуу болгула. Кутманды кечиңиздер менен урматтуу коноктор. Буга чейин айтылган жакшы тилектериңиздерге чоң рахмат. Бардыгыңардын айтканыңар буйрсун, аткарылсын. Ошо Нурсултан менен Азиза бактылуу болушун биз аябай кубанычта отурабыз. Ушул кубанычыбызды тең бөлүшкөнүңүздөргө рахмат. Биздин билүүбүзгө баш кошуп отурат. Ошого биз көбөйүшүп ошо бактылуу болуп атабыз. Рахмат сиздерге дагы. Нурсултан менен Азиза бактылуу болсун, алкаларын бала бассын, аркаларын мал бассын. Эндиги жылы ушул бардыгыбыз чогулуп жентек тойдо жолугушайлы. Рахмат. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Биринчиден ушул биздин жакшылыгыбызды тең бөлүшүп отурганыңыздарга чоң рахмат. Мындай сөз бар го, пенденин оозунда болсо жаратканыңыздын булагында дейт. Ушул бардык ой тилектерге кошулам. Нурсултан менен Азиза эң бактылуу жаштардан болот деп ишенем. Баарыңыздарга ден соолук, үй бүлөңүздөргө бакыт,
ошол келип ушу биздин жакшылыгыбызды тең бөлүшүп атканыңыздарга чоң ыраазыбыз. Рахмат. Рахмат. Эми калганыңыздар кошуласыздар, мектептен. Кезек. Я. Кошулат. Келиңиз. Саламатсыздар, урматтуу Büyük Kutluoğlu Ага Нурсултан, жеңген Риза, кармашкан колуңуздар эч качан үзүлбөсүн. Азиза, жеңген, кармашкан колуңуздар эч качан үзүлбөсүн. Мен чын жүрөгүмөн сүйүнүп турам. Мен Нурсултан агам гана эмес, менин сырдашым, досум, мен болгон сырымды айткан, бугумду чыгарып айткан досум десем болот. Себеби азыр сен наоборот, сен агам, мен сени жаш көрөт эмесмин. Ошо жаш бойдон красавчик боюнча жүрөбүз. Той үйлөрдө той боласың, ошо билген конокторго дагы чоң рахмат. Рахмат. Эми кызыбыздын мектебинде кезек келиңиз. Азиза эже Нурсултан жезде кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн, бактылуу болуңуздар. Сизге кааларым, сиздерге кааларым чын ден соолук, узун өмүр, ар дайым бактылуу жашаңыздар. Жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин, ар дайым күлүп жайнап жүрө бериңиздер. Кошуласыздар, сиздерге. Кандай келиңиздер? Бир туугандар, куттуктарыңыздар барып, эстелик үчүн сүрөткө түшөсүздөр. А бул жактан бир туугандар менен болгон видеороликти коюп коебуз. Кандай келиңиздер? Бир туугандар, куттуктайбыз, кадам таштайбыз, келиңиздер. Көгүлдүр экрандан көрсөңүздөр болот. Бир туугандардын баягы. Алыңыздарга эл тартууга меймандар. Özgürce bir sürpriz var ekan. Dayar bo'lib turibsizlar. Qaysisi asosda to'pimizda dayar bo'lib turibsizlar. Andan keyin jastab so'zga dayar bo'lamiz.